Jadi ngambil dokumentasi. Majang ring seksi dokumentasi nawagang mandenya ya gayang. Turun ke kawitin nggih. Riki dupun ngiring. Pemilet sarang sami, panurekse sarang sami, dan pemucuk perjuru. Sane sampun rauh riki jurusak. Ring panggung ya ring panggung. Majang ring seksi dokumentasi nawagang mangde atur dumun. Niki dados nganggot pengeras suara mangde antar. Nggih. Atur. Anak-anak di depannya. Majang ring Bapak Ibu guru pendamping taler sarengin nggih. Bapak Ibu guru pendamping mriki dumun sarengin adik-adik. Anak-anak mundur 3 langkah. Anak-anak mundur 3 langkah. Oke. Demike lo di atas. Ya. Gek itu. Gek yang di sana. Yang di sebelahmu. Gek yang itu. Kamu. Kamu. Tuh. Kamu. Ke depan. Ya, sana. Di samping yang adik-adik yang kecil. Oh, lewat. Tuh. Demike geser ke kanan. Terus. Di ujung itu tadi. Oke. Komando 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ada mungkin anak-anak punya gaya yang lain ya? Tidak ada? Ayo. Iya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya mohon sekali lagi tangannya di sini. Ya, oke. Ya. Oh, tunggu. Ya. Ya, saya lihat. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Oke, masuk semua. Nomor undian beriki dupun ambil.
Rarisang majang ring para pemilet niki mangde ngambil tambah kasatan snack. Irike sampun kegenahang ring sisik angin. Para peserta mangde ngambil snack irike nggih. Punika taler majeng ring panitia berjuru durusang. Ari-ari terang sami sane sampun ngabsen bisa ngambil toye iki nggih. Toye sareng sanganannya. Ayo, tidak dibawakan nggih, akan ambil sendiri-sendiri. Ayo anak yang di barat. Ampura niki duaning wenten peraturan gubernur nggih. Niki ngawinan enten kesaya gayang sanganan sane bungkus. Arisan ke ambil ngeragu gitu. Sane sampun ngabsen, arisan ngambil mikir toye miwas sanganan. Sedurung kawitin, sane durung boleh ngambil nomor undian digelis mriki dumun.
Nunas uratian majang ring hidedane utawi para atiti sareng sami. Duaning acara pamungkah bulan bahasa Bali Desa Adat Bubuk sane kaping 7 jagi kekawitin. Sedurung kekawitin ngiring sareng-sareng ngrastiti majang ring ide sangyang widiwasa. Ide betara sesunan ring bubuk. Riantukan sangkaning paswecan lan kerahajengan. Iraga presida mepupul ring galahe sane mangkin. Warespati umani sinte panglong apisan sasih kawulu isake warsesiu sangang atus. Peteng dase 6 wilangan masihi. 13 Februari 2 dase talis lai. Pacang ngemiletin pamungkah bulan bahasa Bali Desa Adat Bubuk sane kaping 7. Puniki sane maunteng jagat kerti. Jagre hite samasta. Kaping ajeng ngiring sareng-sareng ngrastiti maduluran ngaturang pangastun kare dirgahayu panganjali umat. Om Swastiastu. Kaping arep majang ring dane jero mangku sane dahat wangiang titiang dane bandesa alitan MDA Kecamatan Karangasem sane dahat kusumayang titiang dane kelihan Desa Adat Bubuk sane dahat wangiang titiang kelihan Paruman Nayaka sane wangiang titiang dane para pamujuk prajuru Pak Baga Paryangan Pawongan lan Palemahan sane dahat wangiang titiang para angga prajuru dulu desa sane kusumayang titiang miwah panureksa wimbekare lan guru pendamping sane wangiang titiang paiketan Werda Satya Bawana sane wangiang titiang paiketan Krama Istri Abinaya Desa Adat Bubuk sane wangiang titiang taler sane wangiang titiang para uleman sami sane ten presida antuk uncarang titiang sikisoang para pamilet wimbekare miwah taruna-taruni utawi para yowana sejabak bubuk sami sane tresnesihin titiang. Inggih ide dane lan para atiti sareng sami mungguhin dudonan cara sane kemargiang ringgalahes kadimangkin inggih punika kapertama pemabah kaping kalih sesolahan Panjem Ramo. Kaping 3 matur bakti pengastuti. Kaping 4 atur pauninge saking manggala prawartaka bulan bahasa Bali sane kaping 7 Desa Adat Bubuk. Kaping 5 semrama wacana saking kelihan Desa Adat Bubuk sapisan mamungkah parikrama bulan bahasa Bali sane kaping 7 warsa duang talis lai sane kacinayang antuk nyuarayang gongping 3 kempulan. Kaping 6 wimbekare mesatu Bali pidarta Bali lan megending Bali taruna-taruni bubuk wimbekare ring panggung kebacak selang-seling nyalin aksara Bali pantaraning SD lan nyurat lontar ring aula. Kaping 7 lile cita lawak saking arsa ulangun. Kaping kutus pauninge sane polih Jayanti ka pertama. Kaping kalih lan Jayanti kaping 3 ring soang-soang wimbekare tur penyuk serahan Pramana Patra majang ring para Jayanti. Kaping sia panyuk serahan Pramana Patra majang ring para panureksa. Kaping dasa pemuput. Inggih duaning acara kapertama sampun memargi sane mangkin kelanturang antuk acara sane kaping kalih inggih punika sesolahan tari Panjem Ramo antuk pregina galah aturang titiang.
Inggih punika wau ngelintang kasolahan tari sani becek tur lemuh pisan. Nunas ide dane sareng sami mangde koplok apalih malih hapisan. Lanturang mangkin acara sane kaping 3 inggih punika ngaturang pengastuti majeng ring ide dane sareng sami aturin titiang mangde metangi utawi ngadeg abobos pacang ngeras titi majeng ring sani kajudi galah aturang titiang. Om Awiganamastu, Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Aditya Param Jyoti, Rakta Teja Namastuti, Sweta Pangkaja Madhyasta, Bhaskaraya Namostuti. Om Hyang Widi, Ratu Betara-betari susunan ring bubuk, Galah hemangkin Rahina Waraspati Umanisinte, Panglong apisan sasih kaulu, Isa kewarsa siu 900 petang daseneng, Wilangan Masehi 13 Februari kalih talis lain. Desa adat Ubuk pacang ngemargiang pemungkah parikrama bulan basa Bali sane kaping 7. Sane ngambil unteng jagat kerti jagrehita samasta. Dumugi Presiden memargi antar labda karya terbecek. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Vidya Ramba Karisyami Sidir Bawan Tumesada. Om Hyang Widi, sane meperbawa Sang Hyang Haji Saraswati, nglungsur swecanin damuhi sami, mangde Presiden ngamulihang guna widya, kaweruhan, kawagedan,
tur presiden ngukuhang lan ngewerdiang budaya, sastra, lan aksara Bali pemekasnya ring desa adat Bubuk. Om Anubhadra Kratau Yatu Wiswata. Dumugi pikayunan sane becik rauh saking pengidar buana sami. Om Sriam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Sama Sampurnaya Nama Swahu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Inggih ide dane sareng sami aturin titiang mangde malinggih mewali. Acara selanturnya nih, inggih punika atur pauninge saking Manggala Prawartaka bulan bahasa Bali, desa adat Bubuk sane kaping 7, antuk galah aturang titiang. Inggih suksema untuk galah sane kepaice majeng ring pedewakan titiang pinake ngangganin prawartake bulan bahasa Bali sane kaping 7 puniki. Nanging sedurung titiang ngerauhang pauninge indik pemargin bulan bahasa Bali sane kaping 7 ring desa adat Bubuk puniki lugrayang titiang dan surut-surut ngaturang sembah pengubakti majang ring ide Sangyang Widiwasa, ide Sangyang Pramekawi, ide betara-betari susunan titiang ring Bubuk riantukan sangkaning paswecan lan asung kerte warenugraha ide preside iraga iriki sarang sami mesadu ajeng pacang ngemiletin pemungkah lan parikrama bulan bahasa Bali sane kaping 7 puniki. Anduk punika pinirin lugrayang ditiang ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam. Kaping ajeng majang ring dane jero mangku sane sampun meraga suci sane dahat singgiang titiang dani kelian desa adat Bubuk utawi sane ngangganin sane dahat murdayang ditiang dani kelian paruman nayake desa adat Bubuk sane dahat kusumayang ditiang dani sabu pemitekat desa adat Bubuk sane dahat kusumayang ditiang dani para panureksa titiang aturang swasti prapte majang ring dane penuriksa sarang sami ring desa adat Bubuk suksema sampun sewilang warsa iriki ngemargiang taler ngemeletin pemargi parikrama bulan bahasa Bali sane kaping 7 puniki. Punika taler rawang titiang majang ring para pemilet sarang sami yadian saking pemilet truna-truni sejebak desa adat Bubuk punika taler majang ring alit-alit saking SD sewewengkon desa Bubuk sane sih tresnain titiang dan lali titiang ngaturang susemaning manah taler majang ring Bapak Ibu guru pendamping sane mawiwit saking SD sejebak desa Bubuk sane dahat kusumayang titiang. Punika taler majang ring paiketan Warda Satya Bawana sane dahat mustikayang titiang majang ring paiketan krama istri Abinaya desa adat Bubuk sane dahat kusumayang titiang. Idedane prejuru dulun desa sarang sami dan presiden titiang Nyarce Sikiswang
taler sane dahat kusumayang titiang punika taler alit-alit desa adat bubuk runut-runi desa adat bubuk sane dahat sih tresnain titiang idedane sarang sami ring pemargin parikrama bulan basa Bali sane kaping 7 puniki niki sampun saat make ngemargiang nabi sane kawadar saking pemerintah provinsi Bali kapertama manut sekadi peraturan gubernur nomor ulung dasa warsa kali tali pelekutus indik sapun nabi ngewardiang bahasa sastra lan aksara Bali. Nah niki kepari tegas malih ring surat edaran Gubernur Bali nomor 15 warsa kali tali 24 indik pemargin bulan bahasa Bali warsa kali tali selai puniki sane ngambil untang jagat kerti jagra hita samaste aniki becik pisan untang ring warsa sekadi mangkin indik jagra puniki suksemanyane eling ampun kenten hita samaste indik sapun nabi ngawardiang kasukertan jagat raya puniki kemawanan rikala parikrama bulan bahasa Bali puniki ngambil maskot iriki ring baliho ring Arab sampun wenten maskot bedawang ngale menawi susumanyane luwih pisan parindikan sapun nabi mangdane setate nyaga kawerdian lan kasukertan jagat puniki mangde harmoni sarang sami manut sekadi pemargin trihita karana pariangan palemahan miwah pawangan mangde harmoni turmaning mangde ngemargiang presiden ngemargiang swadharma suang-suang indik pawangan punika taler ring pemargin parikrama bulan basa Bali kaping 7 puniki ring desa adat bubuk mangkin kemargiang iriki arahina ngantos pemungkah ngawit pemungkah ngantos pemuput male bos-bos mungguing wimbekare sane pacang kemargiang male bos-bos wenten mekudang-kudang wimbekare lan parikrama indik wimbekare wenten wimbekare megending Bali mesatwa Bali mepidarte Bali nyurat lontar lan nyalin aksara Bali ring pamilet sekolah dasar aniki sampun nganutin surat edaran nomor 15 warsa kali tadi 24 puniki indik prabeya sane ketelasang ring pemargi bulan basa Bali iriki mawiwit saking anggaran semesta berencana adu punika titiang prawarta kesami ngaturang suksemaning mana majang ring murdaning jagat Bali sampun ngamedalang anggaran semesta berencana siosan ring punika wenten taler mawiwit saking desa adat bubuk miwah sane tiosan antuk punika titiang taler ngaturang suksemaning manah majang ring idedane sarang sami utamanipun perjuru dulun desa sarang sami sampun puniki sarang-sarang ngawardiang ni capang pemargin kawentenan bahasa sastra lan aksara Bali utamanipun pamekasnyane ring desa adat bubuk idedane sarang sami ring parikrama bulan basa Bali kaping 7 puniki titiang taler pinake manggale prawartake nuna sampura majang ratu idedane titat kala wenten sane kirang sanenten manut ring sejroning angga sarira
titiang ngangganin prawartake nunas gang rene pengampura. Perindikan kawentenan taler ring wenten pengerawuh saking Gubernur Bali Murdaning Jagat Bali indik pembatasan sampah plastik puniki nganutin Pergub nomor sia dasa pitu warsa kali alif lekutus puniki titiang ring prawartake sampun maut sahepisan sapunapi antuk mangdane ngemargiang sekadi Pergub sia dasa pitu puniki indik pembatasan sampah plastik antuk punika ngiring sarang-sarang ya diastun mewah iraga ngemargiang nanging yen sampun iraga wenten sarang sami puniki pacang ngemargiang pasti ke mersidayang jagi memargi kemawanan titiang taler mau sahepisan ngemarginin ring parikrama puniki majang ring alit-alit pemilat sarang sami sejebak desa adat bubuk truni-truni lan alit-alit saking SD ritat kala ngemarginin wimba kare puniki boya je Jayanti kemanten sane rerah nanging sane membuat sapunapi antuk mangde sarang-sarang puniki ngewardiang kawentenan bahasa sastra lan asara Bali yening kan iraga sarang sami sane ngemargiang sire malih yening nenten ring ngawit mangkin kemargiang malih pidan malih sire pacang ngewardiang ngelestariang budaya Bali puniki yang nenten iraga sarang sami ampi malih mawiwit saking desa adat. Ki kadi punika sane preside aturang titiang majang ring dedane sarang sami menawi ritat kala titiang ngemargiang parikrama puniki wenten sane kirang penyanggre wenten basa basite sane kirang sane iwang sane nenten manut ring sejeroning angga sarire ratu dedane titiang ngelungsur gang rene pengampura malih bos-bos titiang taler nunas majang ring dane klian desa ada bubuk utawi sane ngangganin mangdane memungkah pemargin parikrama bulan basa Bali sane kaping pitu puniki antuk nyuarayang gong ping 3 kempulan ki kadi punika sane presiden aturan titiang seturung titiang waliang galiah puniki ngiring sarang-sarang puputang antuk aturang para mesanti Om Santi 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 Om suksema Inggih ide danelan atiti sareng sami sanewang yang titiang punika wau ngelintang pauninga saking Manggala prawartake inggih selanturnyane samrama wacana saking dane kelihan desa adat bubuk ngeraris sapisan mangde mamungkah parikrama bulan bahasa Bali desa adat bubuk sane kaping pitu puniki kacih nayang antuk nyuarayang gong ping 3 kempulan antuk galah aturang titiang. Om Swastiastu. Inggih sedurung titiang jagi ngewacen sambara matur saking dane kliang desa adat bubuk kuninga yang titiang dumun dane kliang desa adat bubuk duwe enten presiden nyarengin ping dari nemangkin sandukan dane kantun wenten kapiambang margiang napi wastanipun wenten kegiatan aler dane ring Jakarta punika. Untuk menika wedangan titiang sane nyelidi dane kliang desa jaging wacen sambara matur sane kerawang ring bulan bahasa Bali ring warsa kali tali selai puniki.
sane Wangyang Titiang, sane Juru Mangku, sane Meraga Suci, kenten nalar sane Wangyang Titiang, Ketua Nayaka Desa Adat Bubuk, nalar sane Wangyang Titiang, staf pimpinan Prajuru Dulun Desa, sareng sami sane Rauh kene mangkin, kenten nalar sane Wangyang Titiang, make manggalaning Kerta Desa, sane Presiden nalar Rauh, Paiketan Krama Istri, Paiketan Yohana, Kecalang, lalu sane Presiden Rauh sane Wangyang Titiang, Manggala, Rawan Take, Bulan Bahasa Bali sane kaping 7, lalu sane Wangyang Titiang, Manggala Pandureksa sareng sami, nalar sane Wangyang Titiang, Dedane sareng sami, sane ten Presiden nalar Titiang, Nyarusce Sikiswang, nalar sani Wangyang Titiang, dan dempas nalar dedane sareng sami, lanang istri, para pemilet. Sareng sami nalar sani Wangyang Titiang. Ringgalai becek puniki, rumah sejenar, gargite, parituste manah Titiang. Matonang dedane sareng sami, para uleman, sampun siderauh, nyebet galah, ring wantilan Desa Adat Bubuk, asal punika nalar idedane kramu masyarakat Desa Adat Bubuk, ageng alit sampun nalar rauh ring paletan pari kramu bulan Bahasa Bali sani kaping 7 puniki. Niki sangkaning pangendan lan semita sih karunia ide Sang Hyang Widiwasa. Pamangkas ide betari-betari sani melinggih ring kayangan 3 Desa Adat Bubuk, Presiden ring rene mangkin iraga serang sami kemargiang paletan bulan Bahasa Bali sani kaping 7 puniki kena. Bulan Bahasa Bali sani kemargiang mendasar antuk pemargi manut tatuak pertama ugar-ugar Burganing Jagat Bali utawi Gubernur Bali nomor 80 niki, ulung dasa warsa duang tali Plukutus sekadi kata bawas mangkin indik perlindungan dan penggunaan bahasa Bali, aksara lan sastra Bali. Kaping kalih kapi tegesang malih ring ugar-ugar Jagat Bali. Peraturan Daerah Bali nomor 1 warsa duang tali Plukutus nalar indik bahasa, aksara lan sastra Bali. Kaping 3 Seolah patra payuningo Burganing Jagat Bali nalar nomor kalih warsa kali tali duang tali 4 likur indik pemargi bulan Bahasa Bali. Ini sampun dintang. Napun iki nalar sani kaping 6 sampun nalar kemargiang utawi Wangyang Titiang sani kaping 7 nalar sani kemargiang ringgaine mangkin. Kaping 4 seolah patra saking Kepala DPM Provinsi Bali nalar sani kemargiang indik pemargi bulan Bahasa Bali kaping 7 ring Desa Adat Desa Bubuk puniki. Pari kamu bulan Bahasa Bali kaping 7 mendasar antuk patitis Jagat Kerta Jagre itu samasta. Nah puniki nalar sampun ketegesang oleh Prawartaka Nunian sampun tegas pisan ke ucapan nini wau dan ke jadi bahasa Indonesia yang Titiang kesadaran untuk keseimbangan jagat ini puniki kenen. Di dania sani Kusumayang Titiang sareng sami kawentenan pakiba jagat Bali sekadi mangkin sampun melianan pisan pekantenan yani sareng kawentenan jagat Bali ini sani dumun. Indayang sayang ring sejebak wiwidangan ide dane suang-suang nyansan warse nyansan masa akeh pengelimbak jagat sani kepanggihin. Nasane seiring kaudar aura lan kuates utawi globalisasi puniki tapi malih jagat Bali sampun kaloktah inake genah pariwisata ngamodalang pikenah sani becik lan puaran sani kaon ini ngirageun enten presiden malih mapinah keur nyelihin napi sani patut lan sani enten patut sinah kaon sani jagi kepanggih punika.
Idadane sareng sami sani kusunang titiang. Idabdab sani presida anggen piranti ring sajeroneng. Nambakin pengembak jagat sekali mangkin inggih punika kemargin bulan bahasa Bali. Wantah sili tunggil program utama sani kapingkam oleh pemerintah Provinsi Bali. Mangdane presida ngadegang linggih bahasa aksara miwah sastra Bali. Maka huluning kebudayaan Bali saking bahasa aksara miwah sastra Bali sane kejiwa permanain untuk agama induk puniki. Embas seni adat guna gina tata krama miwah baga-baga lianan sane ngawinang budaya Bali ni kasengguh adi luung. Bulan bahasa Bali sane kemargiang oleh sejebak desa adat ring Bali pinaka silih tunggil. Cihna uratian pemerintah Provinsi Bali sajeroning rajegang miwah nunggilang bahasa aksara miwah sastra Bali. Galah sani kanggen rajegang bahasa aksara miwah sastra Bali dan lian ring bulan Februari puniki sepisan aler mikeling rahina sani lianan. Ratu didane sareng sami sani yang titiang akai pisan bahasa daerah sani wenten ring Indonesia puniki sampun punah punika mainan iraga patut turati lan melestariang bahasa aksara miwah sastra Bali maka tetamian para langit sani luih lan adi luung. Duaning bahasa Bali miwah sastra Bali nalar sering keanggen sasuluh tata titi sajeroning kauripan iraga puniki. Melarapan pemargi bulan bahasa Bali iraga sareng sami medui papineh miwah pikayun sani patah jagi ngelestariang miwah nyiwi keutamaan bahasa aksara miwah sastra Bali pangda sayan meretiwi ring Bali puniki. Pimbekara sani kemlaksanaan makin pinaka momentum sani daat utama lan nyata pisan. Makin tegas ngelestariang kewerdian lan pengelimbak bahasa Bali. Aksara miwah sastra Bali mangdane sayan ajeg ring jagat Bali puniki. Pinaka piranti ngajegang budaya lan destri jagat Bali mangdane nyasan kelokah kaliwian jagat Bali ne ring dura negara sepunika. Didane sareng sami seni kusunang titiang sedurung sembrama atur puniki jagi kesenep petitis titiang ring Manggala panureksa sami dan pemilik sareng sami mangdane nyarengin kemargi wimbakaru puniki mendasar antuk tata titi sane sampun ke suratang saking dani Manggala rawantake bulan bahasa Bali sane kaping 7 puniki lan mendasar antuk manah saling asah saling asih saling asuh kalaktah ring pemerintahan mangdani menjunjung tinggi kemargin lomba ring bahasa Bali puniki sportivitas ritat kala ngemargiang wimbakareun. Mugi wimbakareun puniki memargi becik turantar tadi pengabten iraga sareng sami. Akadi punika demun presiden untuk titiang mapang indi pemargin pertaka bulan bahasa Bali kaping 7 yening wenten tunu luih antuk titiang ngaturang inggian tatep paribahasa lan semitra titiang enten manut ring kayun lan lali titiang unsur Agung Renes Ngampura maka sawane ngatur utang titiang untuk Paramasanti. Om Santi 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 Om. Nuna semajang ringdani kalian sahabat desa utawi kalian parumanayake miwah para pemucuk prajuru desa mangda mriki dumun ngupas saksi pemargin memungkah bulan bahasa Bali kaping 7.
Inggih, perkara bulan bahasa Bali Ring Raya Mangkin titiang ngangganin danek yang desa adat Bubuk resmi lagi buka titiang. Inggih wau sampun turmaning parikrama bulan bahasa Bali desa adat Bukbuk sane kaping 7 sampun kapungkah dane. Macina acara pamungkah bulan bahasa Bali sampun kemargiang. Sane mangkin kelanturang antuk parikrama makudang-kudang wimbekara. Majang ring para pamilet lan para panureksa mangda sayaga. Inggih pamilet sane ka pertama. Majang ring pemilet nyurat lontar lan nyalin aksara Bali terisang mangda ngambil genah ring aula nggih, ring ruangan. Sane durung polih nomor pemilet niki sampun wonten durusang. Nggih rarisang irike nggih ngambil genah. Majang ring para penureksa nyurat aksara Bali, nyalin aksara Bali lan nyurat lontar mangda saya ke talar. Nggih, baris. Majang ring seksi sound system mangda saya ke dumun ring panggung mangda wenten mic nggih. Cek. Cek, cek. Pamilet saneka pertama wimbekara megending Bali antuk nomor pamilet A1 saneka baktayang oleh pamilet mapesengan Niluh Putu Silvia Papesya Febriani mangdem munggah ring Arab antuk galah aturang tutiang. Om Swastiastu. Suksema antuk galah sanai kapai ring titiang. Sadurungnya nih tiang lakar nyinah yang dewe. Ada Mas Wastan titiang ini. Niluh Putu Silvia Vivaspa Febriani, Iriki, titiang jagi ngaturang tembang mamur sane mamurde. Taksu.
rasa ning wangian no bisa ning rajagang balik mau urip seni lan budaya semipina kemayatnya balik kalau tak kedura negara balik seandukan taksu ngiring sarang-sarang jagalan lestariang ngiring sarang-sarang laksana yang terhita karana semipina kemayatnya balik kalau tak kedura negara tami seandukan taksu ngiring sarang-sarang jagalah lestariang ngiring sarang-sarang laksana yang trihita karana ngiring sarang-sarang jagalah lestariang ngiring sarang-sarang laksana yang trihita karana ngiring sarang-sarang jagalah lestariang ngiring sarang-sarang laksana yang trihita karana ngiring sarang-sarang jagalah lestariang ngiring sarang-sarang laksana yang trihita karana ngiring sarang-sarang jagalah lestariang ngiring sarang-sarang laksana yang trihita karana Inggih suksama Ainggih nuna sareng sami mangde mekoplok dumun. Selanturnyane pamilet sane kaping kalih wimbekare mesatwa Bali. Antuk nomor B1 sane kebaktayang oleh pamilet mepesengan Niputu Metriani. Mangde munggah ring Arab. Antuk kalah aturang titip. Meh, cepedam yang sajan. Cekek-cekek gati bebe dini nah. Pasti ke sapuli semangan kesalon ge. Sampunang lali ke pura mebakti. Elingang mande canang sari.
Ngireng ajegang basa Bali melarapan antuk satu Bali. Om Swastiastu. Nah, sane mangkin titiang lakar mesatu Bali, sane mamurde, sang lanjano, pirengangge. Nah, kacerita yang jami, sedek dino anu, nuju anake rame megai, dicari ke. Ada ane mara nengale, ada ane mara ngelampin, muah ada ane sube mamule. Mamule ni ke saluir, padi, kacang, kedelai, jagung, muah ane lianan. Ditu tong pesan nanti-nantikane tumbuh tur asri pesan. Puine ngangoben anake ane ngeliwatin cari ke entu. Mih dewa ratu apa? Toyanya ni ane nyiramin sekancan entik-entikane. Tur angin nih ngusir-sir sane ngampehang sekancan entik-entikane. Seriak-seriuk kedulurin oleh suaran toyo cari ke sane nguricik. Duh, suaran gedis pado girang yo mecande. Ajak timpal-timpal nih peduru cerek-cerek. Ada ane memunyi cerit 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 cekukur 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 guk guk. Nah, gitu kone suaran kedisi pado girang yo mecande. Kecas-kecos di carang punyan kayu nih tur disi sencari ke. Ditu ya milu mekecos mekeber, aduh kedis cerik, milu-milu ngalih amah. Sedang itu yang ngalih amah, aduh kedis gede, segede ngidang ya bedur. Bolone sama, ampinnya lumbang, matane gedeng-lek, bungutnya lanying, tur galak pesan. Ne madan sang mun. Ditu ya bareng-bareng alih amah, ajak ke kedis cerik-cerik. Kedisi ane cerik-cerik nyah pesan nepukin kedis gede tur galak entu. Nah, kacerita yang jani ada kedis ngindung bedur madan sang lanjanu. Jengah pesan ya nepukin kedis gede tur galak entu. Solahnya nih jelek pesan. Sembilang adone pal nageh coto te. Ditu lantas sang lanjan mesliuk iya tun tur memunyi. Nete jerone oleh dije sujat ini jero. Tumben tepukin tiang. Dini milu ngali amah. Kuine salah jerone jelek pesan. Maren ninge kedis gede memunyi buka ketu. Mesaut lantas sang muhun.
iba kau diseret. Ngabi bektara doang. Ne subamadan sangwan radon ke dise uling kelod pasie. Degang tingkang ibu musang peta dengan kai. Ditu lantas sang lanjana mesaut. Mun, ngapain nih beratu kau desa kau pasai? Kaya tu selakar magus ya tekan ibu. Ngapain nih bengelah? Cit gede, tuara jaga denan tai ni bani banding yang teken tayen kain nih. Ngapain nih bengelah? Kampi lumbang. Kaya tu selakar takut. Nah, aneh jani jalan metaga-tagahan makaber. Mareni ngesang lanjana memunyi buka gitu, membuen sang mun mesaut bangras. Iba kau diseret, ngabi bektoran on. Kaku dani bane tusingi dang alangkai. Iba sorang dibecek, tusingi dang alangkai. Nah, aneh jani tegarang iban maju. Muncen gede tani bane bandingan teken taen kaine. Ditu lantas sang lanjana kiri tulik mekejos tidur tain kebuni ngapi iya maju. Nah, di subane Yusur maju laut memunyi. Mun, nih, dongi wasin tengka ini. Tun lantas sang mun bengong ngiusin ini sang lanjana. Merasa dewek ini kalah oleh kedes cerik. Ditu lantas sang mun mesaut bangras. Nah, sang lanjana dening sana gedenan taini bani bandingan teken tain kaine. Nah, aneh jani jalan me tegeh-tegehan me keber. Kitu ambet ni samun laut nimbang sang lanjana. Jalan dong mai từ tengah. Itu lantas sang lanjana ngemalunin ye me keber. Berketebar, maya mengebar. Berketebar, maya mengebar. Sease sang mun matut pekeberne sang lanjana. Di subane ye pak encol sang lanjana mencegan dia nasne sang mun sambilang nyok jok endas nih. Sang mun tuara nawang pikasnya ne sang lanjana buka ketu. Ye tuara nawang endas ne singgahina ban sang lanjana. Sawire sang lanjana medewek kedes cerik. Di subane ya tegeh makaber makaukan nantas sang mun. Sang lanjana, sang lanjana. Kedo kone pesaut ni sang lanjana. Sen ya tegeh pesan pegeber ni sang lanjana. Buina samun yang tang yang mek iyeng nege hang mekeper. Nah, di subane ya tegeh makeber mabuen samun mekaukan. Sang lanjana, sang lanjana. Kedo kone buin pesaut ne sang lanjana. Sen ya tegeh pesan pekeberne sang lanjana. Buina samun yang tang ya mak iyeng
titiang makeber. Didu lantas sang lanjano yang tangok jok anasnya samun. Dewek ne merasa kenyal pesan. Endas nih subuh merasa ngapan sakit. Didu lantas samun memunyi. Aduh, sang lancana. Awake jane subuh merasa kalah. Masih sida bancai. Lancane tun. Didu lantas samun mesliuk ya tun. Tur sang lanjanu yang ngetang yok jok endas ne samun kanti meklupasan kulit kaum endas ne. Nah, di subane neken beten encol sang lanjanu menggep di bet-bete. Sang mun sakit nanang tatu di endas ne. Ia suang-suang tur ngemasin mati. Nah, kedo upah anaknya demen ngerusuhin nak cerik. Tur sombong teken anak elen. Nah, amunike satuan titiang aja nih. Gunung Agung, Gunung Lempuyang. Kirang langkung titiang nunas pengampur. Om Santi, Santi, Santi om. Ainggih nunas mengkoplok dumun malih habisan. Pamilet sane kaping 3 Wimekara Pidarte Bali antuk nomor C1 kebaktayang oleh Nikadek Grace Pernita mangde munggah ring Arab antuk galah aturang titiang. Pengeter acara untuk galasane ketiba ring pendewekan titiang. Ide dane para panureksa sane utamayan titiang. Ide dane para yowana pemilat pencentok bahasa Bali sane wang yang titiang. Asal pun diketaler ide dane para pamiarsa sane tresna sihin titiang. Sadurung titiang nguning ayang ngatur, ngiring nyakupang karekali. Nina yang rasa angayu bagya, majang ring ide sang yang widiwasa. Duaning, santukan asung kertawara nugraha ide. Titiang sarang ide dane, presiden mesadu ajak, ring galahe sane becik sekadi mangkin. Ngiring, astiti bakti melarapan antuk pangastungkara panganjali. Om Swastiastu. Inggih, ide dane sane wang yang titiang. Ring galahe sane becik puniki. Lugra yang titiang. Ngatur Sumatera nganinin indik. Nyagra palamahan ring up globalisasi. Nabi mawinan titiang ngambil murde kadi asa punike nenten jasios santukan
ring up globalisasi sekadi mangkin. Jagat baline sayan cemer. Ide dane sane uang yang titiang. Ring up globalisasi sekadi mangkin. Ring wewidangan jagat baline. Akeh wenten pewangunan. Taru-tarune karbah. Bukit lan gununge kaabas. Alase sane asli dados wangunan beton. Teknologi lan globalisasi makemiwah jane sane ngakehang nyaberan warse. Punika ngawinang jagat baline sayan kosek. Nanging wenten sane kabuat irage lali ring kawentenan leluhur, lali ring tanggung jawab ngejaga palemahane punika. Inggih, ide dane sane kusumayang titiang. Ring up globalisasi sekadi mangkin. Pewangunan sampun dados kebutuhan. Sekadi kacingak mangkin sampun akeh wenten pewangunan ring wewidangan baline. Akeh wenten pewangunan hotel, pewangunan resort utawi pila. Akeh pangibak subak pesisi miwah gunung utawi bukit. Punika ngaenang jagat baline sane asri sayan kosek. Inggih, ide dane sane wang yang titiang. Irage dados krama Bali, ring ajaran agama Hindu. Irage patut ngajegang napi niket trihita karana. Sane ngemolihang harmoni ring ide sang yang widiwasa. Harmoni ring palemahan, harmoni ring sesama manusia. Yening irage lali teken harmoni punika, sinah jagat baline kepolis sakasang sayang, suung utawi nenten dados pulau dewata utawi pulau swarga. Inggih, ide dane sane wang yang titiang. Mangkin mewali malih ring ide dane suang-suang. Ide sang yang widi sampun ngemargyang jagate puniki sekadi suargan becik pisan. Nanging napi penadosne malih irage sepatutne dados jatme utawi manusia. Patut ngemargyang, patut nyagelan miare palemahan baline. Mangde nenten wenten bencana kapungkur. Bencana utawi banjir. Pandes nyelaktak utawi kawastanin efek rumah kaca. Inggih, mangkin ngiring sarang-sarang ngawitin saking rin. Inggih punika kapertama ngawit saking diri suang-suang mangde nenten ngutang ngelu ngawag. Utamanya lu plastik sane ngawinang jagat Bali puniki cemer. Kaping kali nyobiahang ring desa adat utawi ring sekolah pami-teket mangde nyagre lan miare palemahane puniki. Ide dane sane wang yang titiang. Yening irage tresne teken jagat baline utawi palemahan baline. Sinah jagat baline tresne teken irage. Nanging yening irage lali. Sinah jagat baline puniki sane asri sayan kosek. Ide dane sane wang yang titiang. Ide dane sane wang yang titiang. Mangkin pamiteket daging pidarta titiange inggih punika ngiring nyagelan miare palemahane puniki. Miare palemahane mangde sayan becik, sayan rahayu, sayan ngamolihang kesejahteraan. Yening nenten irage sire malih
Nyagre kerahayuan jagati budike inggih tanggung jawab irage sareng sami. Inggih ide dane sane banget tuang yang titiang. Asa punike titiang ngaturang sematre ringgalahe sane becik puniki. Yening wenten kekirangan antuk puputang titiang mangde titiang ngelungsur gengrene sinampura. Inggih puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Inggih. Selanturnyane pamilet sane kaping 4 Wimbekara Megending Bali antuk nomor A2 sane kebaktayang oleh pamilet Nikomang Ayu Juliani mangde munggah ring arep antuk kalah aturang titiang. Om Swastiastu. Titiang mawasta Nikomang Ayu Juliani. Titiang jagi ngobaktayang gending sane mamurde jengah berjuang. Mula sing alu iraga merintis tu sing sealu rageng lanjutang waris tiang stata usaha lan stata nunas ica kesarengin doa restu rerama. Mula sing alu yen raga sing ngelah nanging yen nyerah tu suba pasti kalah. Jani tiang kal cengah apang tiang berubah apang tutur pisah gene mebayar. Sabar tiang nyalanin karma niki astungkara boleh rezeki rikalenu berjuang ada gena nyampahan disubani berhasil ada gena usil rikalenu berjuang ada kena nyampahan nanging tiang bertahan demi masa depan. Tiang percaya sing ada ne sing mungkin yen raga jengah lan memodalkan yakin
dia sun keraguan lan satu kecampahan hasilnya jani anggon tiang muktian sabar tiang nyalanin karma niki asungkara pulih rezeki rikalanu berjuang ada kena nyampahan disubani berhasil ada kena usil rikalanu berjuang ada kena nyampahan nanging tiang bertahan demi masa depan rikalanu berjuang ada kena nyampahan disubani berhasil ada kena usil rikalanu berjuang ada kena nyampahan hasilnya cani rasanya jeri payah huling bidan jani tiang bertahan demi masa depan ainggi suksema titiang puputin antuk parame santi 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 om Inggih selanturnya pamilat sane kaping 5 Wimbekara Mesat 2 Bali untuk nomor B2 sane kebaktayang oleh pemilat Nikadek Ekayanti mangde munggah ring Arab untuk galah aturang titiang. Rajang sembang semeton punapi ning ki gatrene seneng ton mirengang satu yen seneng pirengang ge satu titiang becik pisan Om Swastiastu matur suksema majeng ring ide sang yang widiwasa antuk galasani becik puniki kepicayang ring pedewekan titiang lan para penurek sepecentokan sane wang yang titiang miwah para semeton titiang sare sami sane tresna sin titiang ringgalai sane makin titiang jagi ngaturang satu Bali sane mamur dan ilutung teken ikeku sedek dina anu ilutung mesayuban ya di beten punyan kayune ditu iya noleh ikeku meseselan di beten punyan kayune tur samar-samar ya ilutung ningah ikeku meseselan kene kone peseselne ikeku
Masan hujan, mimi dewa ratu, kewa masih titiang alia mamahan. Yen buka kene unduke, sinah subelakaran ngemasin mati mekente titiang. Mare dingehaya, ike kue meseselan buka ketu. Ngencolang ya ilutung mekecos makin ike kue. Kiki. Kekua, bener nih cai kekua. Adiknya buka kene oban cai ne. Beragati, kulit ne selam. Kadi rasa awake nolih cai tu sing makita. Sina saja cai kuangan amah keku. Men, kengkenang awake mento. Masan endang, masan ujan, kewa awake ngalia mamahan, ajak sing ngamah-ngamah awake tung. Kadi rasa, yeh aku telan awake konden karuan man. Aku, jek suwet malu amul to cai masa selan ibu, elat ajak yuk kamu. Itu di daun tu kacing-cingnya ada di tu tegale itu lingga saja. Ajak lingga tegale totonan. Tegale itu gelane kaki prodong. Mungkin depan di tu ada buah-buahan megencet megantung biu mijeng-mijengan di tu ada. Sing kene sing kitu lan kemoy raga jani. Gelisin satu mantu. Mejalan ya ike kue ngajak ilutung nuju tegale ikaki prodong. Buine misi ngelewatin tukat linggah tegale totonan. Yene gede pisan. Sake wale ening asana. Ningalin jelek melah iraga ditungi dayang. Mare nepok ya ilutung tukat gede buin linggah. Ngencolang ya ilutung mekecos ketundun ike kuane. Sawireh ilutung nenten bisa ngelangi. Ngesir ya ike kue mejalan ngelewatin tukat ceng-cenge itu. Kecerita mangkin semeton neke dia suba ilutung ngajak ike kue di tegale kaki prodong. Mimi dewa ratu bengong ya ike kue nepukin buah-buahan megencet megantung. Aduh liang hati tidak buka jani noli ama megencet megantung sina tu si kuangan nama kaku kesiap ya ika kue semeton cai nongos malu dini nah awake lakar menek ngali biu pinjam awake man biu dadu cai patu masih man biu dadu. Nah tung yen buka keto itu ngancai ni awake setuju ngajak saya sake wale ada pesan awake bog-bogine nah. Mare suwet ya ike kue memunyi keto ngencolang ya ilutung mekecos kepunyan biune. Mare neka dia dipunyan biune mimi dewa ratu liang atin ilutunge nepukin biu gede buine tasak biu totonan ngempok ya ilutung biu abesik mimi dewa ratu liang atin ilutunge semeton bes liang niki atin ilutunge ngamah biu sambil ngengigel tur misi megending
Pelut, ki. Pelut, biune caplo ke, nyam. Ai, tur kulit ne, entu ngesit muan ike kone. Subeliu ya, ilutung ngempok biu, tusing masih bangga ike ku. Nah, itu lantas ike ku mepina. Tawang kene unduke, sinah awake, bog-bogine bani lutung. Lutung cai, ingetang saja munyin awake nah. Amul kenje liang cai ne, bog-bogin awake, sinah, amul to sebut saya lakar bakatang cai. Gitu ya munyin ike kone, sebut jengah nyerik sing mulai. Kecerita makin semeton, sedang itu ya ilutung ngempok biu kecok, pecruet, saget, teke ya ikaki prodong, sada misi bangras gobane kaki prodong, matane nelik, gigine ngerepet, kene kone gobane kaki prodong, beh lutung. Cai ane memaling biu awake sedina-dina. Yen buka kene unduke, sinah cai lakar nemu sengkala. Keto ya munyine ikaki prodong. Adeng-adeng ya ikaki prodong makin ilutung. Sambil ngabet tumbak lanying, anggone numbak basang ilutung. Kanti ulung megeblok ya ilutung. Getine pecret-cret. Buine misi ngasen ya ilutung. Nah, ditu ya ilutung ngemasin mati. Aingge semeton titiang sarang sami. Irage dados jatmu, tendados nulat sekadi bikas ni ilutung. Demen mogogin timpal, utawi nguluk-nguluk timpal, ningketen patut nggih. Patut pisan ike sekadi munyin ike kuani. Amul kenje liang irage mogbogin anake. Sinah amul to sebet sane lakar bakatang irage. Aingge semeton titiang sarang sami. Wanta asam punike daging satu titiang. Klungkung semarepura kirang langkung titiang nunas pengampura. Om Santi 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 Om. Inggih selanturnyane pemilet sane kaping 6 Wimbekara Pidapta Bali antuk nomor pemilet C2 sane kebaktayang oleh pemilet Iwayan Agus Eka Putra. Mangda munggah ring Arab antuk galah aturan tetiang. Tes. Tes. Om Swastiastu. Suksmani manah atur titiang majeng ring pangenter acara adu galah sane kebaja ring pedewekan titiang. Dane panureksa saking desa miwah jurun desa sane dahat wang yang titiang. Para prajuru miwah uluman sareng sami sane sampun persiderauh taler sane dahat kusuma yang titiang. Asapuniki taler para pamilet Wimbekara lan ide dane sareng sami sane tresne sihin titiang. Sedurungnyane legayang titiang aturang rasa angayu bagian titiang
rasa sebaktin titiang majeng ring ide sang yang widiwasa. Santukan sepa suecan ide presiden iraga wupuliriki tulsami ngemolihang kerahayuan lan keselamatan. Sedurungnya nih ampurayang titiang rumah sekariwi muda tuna bahasa tuna kaweruhan pacang maturade ring ajeng ide dane sareng sami. Aingge melarapan antuk daging mana titiang daging pikenoh titiang ring kalian sana becek sekali mangkin titiang jadi ngaturang pidatan titiang sana mamurde aksara bahasa lan sastra pinaka jati diri krama Bali. Napi mawinan titiang ngambil muda asa punika dedane sareng sami. Santukan yening prepihak sayang sareng-sareng iraga dados krama Bali murip ring zaman saneka sengguh zaman digital, zaman globalisasi, miwah zaman modern. Becikang urat yang ketiga zaman puniki dedane sareng sami. Sampun pastike yening manahan sareng-sareng kawen tenan zaman puniki medue kahanan penting pisan ring sajeroning kemajuan jagat. Nanging taler nenten becik pesan yening iraga dados krama Bali utamanipun ring para yohanane sane mangkin tukul ida nganutun kemajuan zaman nanging lali ring jati diri niragane merupa bahasa Bali aksara Bali lan sastra Bali niragane. Menawi dedane sareng sami sampun uning tur pawikan ngeninit indek bahasa lan sastra Bali puniki sinalih tunggil wagian saking kebudayaan Bali niki sane membuat pisan ring sajeroning kauripan keanggen ngerajegang budaya Bali. Nike mawinan samian puniki dados kadirgamayang sekadi tetanduran sastra bahasa lan aksara puniki pinaka akah budaya Bali ne pinaka punyanipun kesenian Bali minakadi seni tari sesolahan seni lukis seni ukir puniki sak make sekar lan woh ipun nike mawinan dados kebaosan sastra lan bahasa Bali puniki sak make akah utawi sepat siku-siku ring sajeroning ngerajegang budaya Bali puniki. Indike puniki kesinayang antuk kawentenan para jana Bali ini ritat kala ngemargiang swedarma utawi sewegina sedina-dina ring kawuripane. Anggi dedane sareng sami sane dahat wang yang titiang sane mangkin sapunapi antuk kawentenan bahasa sastra lan aksara puniki ring ab jagates kadi mangkin. Anggi mau sang indik punika sujatinane tiang kepah dados 3 inggih punika kawentenan zaman modern lan pengaruhnya nih ring sastra Bali ragane kawentenan zaman globalisasi lan pengaruhnya nih ring bahasa Bali ragane taler masih kawentenan zaman digital lan pengaruhipun ring aksara Bali iragane. Angge ngiring kawitin antuk saneka pertama inggih punika kawentenan zaman modern ring sajeroning sastra Bali iragane. Masa indik zaman modern
santukan kewentenan zaman modern puniki sane ngawinang sastra Bali sane mewaste kesusastraan Bali purwa suwe ning suwe kagentosin antuk sastra modern. Kesusastraan Bali purwa napi contohipun minakadi tembang geguritan miwah satu Bali nih. Santukan zaman modern puniki sane ngawinang kawentenan geguritan tawi kidung puniki sayan-sayan reret santukan para janane utaminipun para yowanane sane mangkin seneng mirengang lagu modern merupa lagu pop Bali rock miwah sane liana. Taler masih indeks satu Bali ini sane mangkin para yowanane seneng tekan wacana modern merupa cerpen lan novel. Mangkin wenten pitaken napikih kawentenan lagu modern lan wacana modern puniki nenten becik sujatinya nih nika becik pisan di dane sareng-sareng. Yening iraga eling ring kesusastraan Bali purwa niragane tal. Sakewanten yening pretiak sayang sareng-sareng para yowanane sane mangkin akeh sane lali ring kawentenan geguritan puniki. Akeh taler sane nenten nuning ring dada caranya nih mekidung sane padut. Napi malih ring desa bubuk puniki mekidung puniki saat make kewajiban ring kramane sareng sami keanggen menyamo braya. Nika mawinan sapu nabi je anduk mangde zaman modern puniki kasarengin antuk ngelimbakang geguritan lan kidung Bali puniki. Mangde nenten yan suwe ning suwe santukan nenten wenten keramane sane presiden mekidung lantas kidung puniki kagentosin antuk speaker niki sane nenten becik pesan ida dane sareng sami. Angge punika masih ring kawentenan satwa Bali nih sujaten nyane satwa Bali puniki sat make karakter sastra niragane sane utama. Napi mawenan saya punika santukan penglingsire sane dumun ngaryane satwa Bali puniki wenten tetujuan nyane. Tujuannya ini boleh jetios santukan ring soang-soang satwa Bali punika medue nilai luhur sane keanggen becik pesan ring kauripan iragane sedino-dino. Niko mawinan ngiring sareng-sareng rajegang sastra Bali niragane puniki mangde nenten punah ring zaman modern sekadi mangkin. Lagi ada sarang sami sane dahat wang yang titiang. Mangkin sane kaping kalih kawentenan zaman digital lan pengaruhnya nih ring sajeroning aksara Bali niragane. Iraga dados krama Bali sampun pasti ke nenten pesan plus delempas ring kawigunan internet punika. Menawi nike ring bidang informasi, komunikasi, nike penting pisan dan sareng-sareng. Sakewanten iraga sareng-sareng sampun uning samian wacanane ring media sosial punika kesalin antuk aksara Latin kemanten. Sejatinya nih ring zaman digital puniki sampun galasane becik iraga baca ngelimbakang nyobiahang aksara Bali druwen iragane
mangde tatas keuningin oleh para janane saking dura negara utamanipun ring para yoanane sane sampun pinih pawikan ring internet puniki minakadi akeh mangkin kepanggihin para yoanane sane seneng nyobiahang wacananipun ring Facebook lan media sosial sane lianan mangde nenten yang ngangge aksara Latin ke manten taler masih mangde eling ngangge aksara Bali punika masih wenten kramane sane seneng ngarianin cerpen utawi ngarianin puisi lan keunggah ring media sosial mangde niki becik pisan kasurat antuk aksara Bali napi malih sane mangkin sampun wenten megudang-kudang aplikasi sane ngawinang raga elah nyalin aksara Latin antuk aksara Bali jening sampun sampeyan nike kemargiang sampun pasti ke aksara Bali duweni ragane sampun pasti ke pacang ke lokta sekadi aksara ling negara sane lianan minakadi negara Cina medue aksara Mandarin nyane sane kelokta ngantos mangkin punika masih negara Jepang samian sampun uning indik aksara hiragana katakana miwah kanji taler iraga sane melajahi nike ring sekolah napi mawinan aksarani drike saking negara drike kalau tah ngantos mangkin santukan para janane drike state eleng ngangge aksaranya nih ring sedina-dina nike mawinan sami ring sajebak jagat uning ring aksarani punike ngireng mangkin iraga dados kama Bali nike tulad mangde preside aksara Bali raga bersaing dados keloktah sekadi aksarane saking dura negara punika ainggih idane sareng sami sane dahat wang yang titiang niki sane kaping untat inggih punika indik zaman globalisasi lan pengaruhnya nih ring bahasa Bali niragani sujatinya nih niki sane pinih penting ide dan sareng sami sakewanten jening mau sang indik pariwisata Bali pulau Bali lan zaman globalisasi ketiga puniki saat make paiketan sane nenten pesan presiden kepala sang ide dane sareng sami sampun uning ngeninin indik pariwisata Bali ini sampun ke lokdah kedua negara nike mawinan para janane saking dua negara ke Daud manahnya nih jagi rauh ke Bali taler masih nike sane ngawinang para krama Bali ini medue pekaryan dan mekarya ring bidang pariwisata sane mangkin jening sampun mekaya ring bidang pariwisata sampun pasti ke iraga mangde preside uning mebaos bahasa asing sekadi bahasa Inggris bahasa Prancis Jerman miwah sane lianan sujatinnya nih becik pisan yening krama Bali ini uning ring bahasa asing punika sakewanten sewikan-wikannya nih iraga bahasa asing mangde sampunang pisan iraga lali ring bahasa Bali iragane santukan bahasa Bali puniki sane mawasta bahasa niki Cina jati diri niragane sane sujati taler masih ngiring sareng-sareng margiang bantang sekali puniki
bangga berbahasa Bali. Mangde bantang puniki janten kemargiang. Sampunang joh-joh macam cingak. Ngiring mangkin kawitin ring keluarga iragane dumun. Icalang manah gengsi bahasa Bali. Mangde sampunang bahasa Bali puniki ngantos punah itu dana sareng sami. Anggih itu dana sareng sami sane dahat wang yang titiang. Punike kawentenan bahasa sastra lan aksara niragani ring sajeroning jamane sekadi mangkin. Sane mangkin sampun bosang tiang wau amunike keutamaan kawentenan sastrane. Kantun ke raga pacang piwal jagi ngelaliang kawentenanipun sampunang pisan idadane sareng sami. Mungguing daging pidatan titiang sane mangkin ngeninit indik basa sastra lan aksara niki satmake tetamian saking leluhur iragani sane mangdep preside rajegang sareng-sareng nike mawinan guru wisesane sampun mapidabdab sampun ngutsahayang sekancan usaha sane sampun mangkin kemargiang minakadi ring jalaran ngarajegang aksara Bali duk warse doang tali selikur gubernur Bapak Gubernur Iwayan Koster sampun ngadi keyboard sane ngangge aksara Bali. Budika masih taler antuk pergub nomor ulung dase warse doang dase plekutus induk bulan bahasa Bali lan bahasa sastra lan aksara Bali puniki niki taler sane ngawinang sekancan gedung kantor margi miwah fasilitas umum sanilianan nenten ke surat antuk aksara Latin kemanten nanging wenten ke surat antuk aksara Bali taler punika usaha guru wisesa niragani ring rajegang aksara Bali nih punika masih taler ring sajeroning ngerajegang bahasa Bali nih mangkin sampun kemargiang ring sekolah menjalaran antuk nyabran Raina Warespati para sisyo-sisyo nih mebusana adat Bali lan wajib ngangge bahasa Bali nika metetujon mangde iraga stateling ring tata cara sorsinggih membahasa Bali punika taler masih ring sajeroning ngelimbakang